Господине Бабич, во Битола ни доаѓа една од најсилните бундестигашки екипи, еден од фаворитите во надпреварувањето, екипата на Магдебург. Со оглед на тоа што во оваа фаза од надпреварувањето нема лесни противници, што значи гостувањето на поранешен европски првак и еден од најсилните тимови во најсилното национално првенство во Европа во Битола? Pa pre svega ja mislim da smo ostvarili jedan jako dobar rezultat, da smo nas napravili svi smo ponosni na taj rezultat, vjerujem da smo svi sretni da nam dolazi tako jaka momčad iz Njemačke koja je u jednom strahovitom nizu, koja je u vrhu njemačkog prvenstva, tako da svakako ja mislim da za sve nas jedan jako dobar i jako jedan lijep rezultat, međutim u sportu znamo da se ne živi od prošlosti i da stvarno trebamo svi, ja uopće to ne sumnjam počevši od mene kao trenera, da ćemo mi napraviti sve, da se mi jako dobro prezentiramo i da nađemo što je u Magdeburgu loše. Откако дојавте во Битола, спортската сала Боро Чурлевски не освоива тврдина, ова е сериозен предизвик, но не е само еден, туку два надпревари. Збор два за карактеристиките на Магдебург како тим. Pa prije svega strahovita tranzicija, strahovita brza igra, oni imaju na svim vanjskim pozicijama niže igrače koji su strahovito jaki 1 na 1, strahovit protok lopte, krila koja skaču iz manjih kuteva, koji imaju visok postotak realizacije, pokretljiva obrana, dakle mogu nabrajati još niz stvari, naravno oni su drugi u prvenstvu, ne slučajno imaju svoje kvalitete, ali ponovit ću još jedanput i vi ste to sami rekli, dakle, bez obzira na sve te njihove kvalitete, ja vjerujem da mi znamo koje su njihove slabosti. Svaki protivnik ima svoje slabosti, bez obzira na sve kvalitete, i da ćemo mi prije svega sa jednom mentalnom agilnošću se sjetiti tokom utakmice što je to što njih može poremetiti i da stvarno vjerujem da će oni imati velikih problema ovdje u Bitolju. I ja sam optimist, bez obzira što smo mi imali puno utakmica, što imamo problema sa povredama, nitko nije favorit u Bitolju protiv Eurofarma.